ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to haalirde gaynako nammarela Yelo FM nanka FM galoya jokkere enɗama kidira radio tata Sehomola Fuuti Yutala haalirde jabiga tare kon waktu yoni hato Kumpital FM eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal ha ɗo haalane jokki ko fate banggue wonande inde Ousmane Sonko taw koye listi ko fate banggue électoral leydi ɗi ɗum ko caggal hanki o nde sena eri catal dokko wala ngolɗon ɗerewol nde rokkirta Ousmane Sonko paare muɗum addi haala mawkay ndera leydi ndi Sénégal to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi caggal nde o jaɓani jayndeli joyi taw koɗi privé namde e jaabowoji ko fate banggue dawrugol leydi ndi ha e Bowal leydi Mauritanie kala ma artanene ngolɗon doggol namde kame jaaboji kala musidɗo men Alhassana Oumar Mbotia to leydi Mali koninkoɓe jaam laafaji mbulaji tawitanoɓe to kamumen to kiidala kaɓɓi bagage men hanki o giwi toon kono kadi hoɓɓel mo tuwarege holliti oɗo saaha woni koye jimadi mumen to leydi Guinée Conakry kene tolno e ujunere juukiɗo toon to Niger taw ko ɓiɗɗo Guinénajo laamu leydi Guinée woni koye fewjude noɓe garti taw koye ballal OIM kabruji men maɗa en hatto Burkina Faso Côte d'Ivoire Cameroun Gabon ma jahat to Gambie kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu mum joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keeceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare go jolal hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti Kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he
ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar mon ndulumaji to karallagal kaɓirɗe weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba onon rewindiɓe yewtere mon buuɗal yurmede tarihaji annabaɓe so tawi tan on jeehi to lowre mon YouTube on tappi weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV e hoore muɗum foof ko pulaar ma yi toon tengade sa waɗi abonné kala kay leppi gonnoɗi toon walla kala tarih o no yarino kala mawa hebde ɗum toon wonanma ndesari e kala saaha mbawa heɗade ɗum kame kabruji mum e gueɗe goɗɗe jahoje e nder weltare TV kala weltare jayinde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene yettane jaara wonande kay e sponsor mum gorel teɓe ganduɗa gaddi ko kollaɓi tene hewɓe cettima hen ma on kettoye ɗuma yogay kabruji mon garoyoji taw kadi ko leppi yimɓe hewɓe yanoɓe hanatti wawde yaade taw ko jooɗiɓe wofɗuɓe teni kadi mbiya cellata woni hen ni nawanoɓe ha caggal leydi safroyade kono kadi oɗo saaha mo gonɗen jomumen kala kolliti kamdinima no fewi gam sababude gorel te taw ko haako ko ganduɗa iwi ko tan tokkore ala rewam ala effet ala haydara a yarat tan aɗa yiito cellal ɓandu maɗa kono kadi hayso tawi woni a wondani haydara aɗa wawi yarde ɗum gam rende cellal ɓandu maɗa so on jiiɗi noon heɓoyde ko ɓuuri hen labde walla ni so tawi kadi on jiiɗi heɓoyde tongoɗe kala mbawɗon wonde jokkodir toon koye 78 609 58 49 beele mbawon hebde gurel te ɓe ganduɗa ko dusɓe jayde weltare TV taw kadi ko duuso yongo no fewi kono kadi hewɓe ene kolna amen komin kalata ko nde tawno aɓe jara aɓe tina hen cellala ɓalli mabɓe kabruji men ɗemngala pulaar to leydi ndi Sénégal hoorejo jagaɗo leydi Sénégal woni Amadou Ba gonɗo e lappol faggudu muɗum e nder région mo Thiès tawama hanki toon to enɗam Tanor Dieng gardinoɗo taw kadi koye landa PS jaɓɓimama mo toon noon Aminata Mbengue Ndiaye ko noonne kadi Aminata Mbengue kane wonde Aliou Ndoya e Sirña Mbaye Thiam jagorde taw koye jeeyaɗe landa PS jeeyaɓe diɗɗal Benno Bokk Yakar o calminiɓe teni kadi o haali toon ɓuure oɗo hen gorkajo ko gollani leydi ndi Sénégal kono ɗum ko kadi o juuroyima enɗam Senghor gadinoɗo laamade leydi ndi Sénégal o arti kadi e ɗamɗon enɗam gam hollidde wonande ɗin diwanuji kala to Joal ko gueɗe poɗɗe toppitede kono kadi ko ngaaluji poɗɗi tiggitede ko ɗum jeeyi sababu lappol faggudu ngol o ummini hoorejo leydi Sénégal hanki o waɗi lancement taw ko golle cate kewɗe certuɗe mbadeji taw kadi ko jogorɗi gollinde ɓesguji Sénégal naaɓe ko heewi ɗum noon hanki waɗa toon to Dias noon o yerima maire commune mo Dias nde ɓeydata sembe e darde mum gam noddude ɓen joomen ngaaluji nde mbaɗata ngaaluji mumen e nder oɗo hen nokku mo ganduɗa ko faggudu bawɗo ƴellidde isinaji société ji entreprise aji entrepreneuriat ji beele kadi ɓiɓɓe leydi ndi mbawa dañde golle ko ɗon noon kanko maw leydi ndi Sénégal o eri ɓesguji leydi ndi fiyetoɓe maaje kaɗɗe gam ɗaɓɓoyde gurdam moƴƴama caggal leyɗele men so joomen dañi wakkilare wawde gollade e ɗeɗo henna gueɗe baɗeteɗe ma wonan ɗumen fartaŋe e gartam mawɗam no fewi saabu o holliti hanki ko uddita toon ko ene wawi gollinde kene tolno e ujunnaje jeenayo e temedde tata taw ko ñiɓɗo e golle mum keptinaɗo ma wonoy 19 e temedde jeetati capanɗe joyyi ujunere taw kadi ko neɗɗo bawɗo gollade hen wawa ñaltidade heeɓa hen gurdam mum a timmuɗam ɗum ko toon to Dias holliti hande wonande Dias woni nokku mo ganduɗa faggudu ɗon ɗo wonata société ji isinaji entreprise aji ene peeñay kala banggueji ɗum noon oɗo saaha o erima ɓen hettuɓe on fannu nde newnanta ɓen aroɓe ƴewde golle mbawa dañde hen golle beele kadi jonde nde usto ɗanle ɗeɗo ɗe pewani mbawa ustade koyɗen ɗanle keddotoɗen Sénégal Espagne jungo e jungo haɓade ɗanle fiyade maaje kaɗɗe yaade ɗum noon oɗo saaha jagorɗo mo leydi Espagne waɗi ballal taw ko drone aji bawɗi weyde ko juuti gam loydu yaade to maaje kaɗɗe to temedere mbiyanno ujunere temed tati jafoɗon kilo taw kadi ne wawi loyndade ɗum gam yurnitade ɓen hayoɓe ne kayde ben peƴƴe maayo gam yidde ɗaɓɓoyde
gurdam goddam taw ko ton to leyɗele Europe gouvernement mo Sénégal hakkunde mum e Espagne jagorɗo mo leydi Sénégal taw ko jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu woni maître Sidiki Kaba kame nando muɗum woni Fernando Grand hanki jungo ɓe jewtidi toɓɓe jaaƴi no fewi ko fati banggue ndenka ekkisal kono kadi o holliti kene wona ujunnaje jeeɗiɗo neɗɗo e ndeɗo hitande woni ko faaba taw kadi koye ɓen yinnoɓe ɗannade fiyademaji kadde gam fadi toon to Espagne Mbacké octobre rose uddama gasi hanki sappo capantate goo nduɗa hen na lewru kono kadi Mbacké octobre rose oɗo saaha mo gonen kene foto wonde ujunnaje tato debbo woni ko yurnita cellal ɓalli mumen hen temedde ɗiɗo oɗo sahani fuɗɗi feeji e mumen taw ko ñaw biteɗo cancer du col ɗum noon en wonde endi kala oɗo saha noon hollitama hen goƴa mawɗo no fewi eno wiiri madame Mbacké Adama Haydara ko holliti yoga e guure ɗe ɓe jaano ko wayno Tayifa Jamwera Kame Kuta ha fayma Touba Faala ɗiɗen nokkuji kala rewɓe hewɓe cellal men ƴewitama kono kadi hokka chiffre o rokkani yimɓe mosde no fewi ɗum noon mbi yimɓe tan nde ɓurata ɓattitade gam safrade e rentade no fewi nde tawno rentade ɓuuri safrade sumgoji 2024 haala mum ne jokki no fewi ɗum ko caggal ñaawo mo Ziguinchor nde yamiri kay inde Ousmane Sonko nde artirte e nder liste électorale hanki one ko cetal Sénat tambingal ko fati banggue sumgoji leydi ndi ko ɓen gueeri DGE taw kadi ko tambiɓe dokkirgol fiise électoral nde mbawata rokkude mandataire Ousmane Sonko fiise mum yaha ɗaɓɓoya mandataire uji mumen ngal cetal noon salima ha memi leydi kan haala hande woni kadi ko fini e nder leydi ndi Sénégal Amadou Ba jagganoɗo ɗon ɗo wonno e émission mum toon to Sen TV caggal nde gayni wonde Fatoumata Kane taw ko piblinoɓe e nder helloji Facebook aji mumen ko fati e banggue dossier médical Ousmane Sonko taɓe ñiŋa hen laamu ngu ha tente jagorɗo ñawoje leydi ndi ɓe nangganoma kono ɓe ɗaccitama hanki tan kadi ɗaccitgol ngol koye dow sarɗi accident hanki waɗi lawol autoroute ila Touba sanga 18h25 taw ko auto transport commune moɓe mbiyata Cheikh Sarifa ko on giwɗo to Daara Jolof ne fayi to Dakar taw kadi ganduɗa o doganno ko dogdu sattude no fewi goto wasi hen fittanum hewɓe gañima hen ɓen gañiɓe nawama to hôpital mo Touba gam hebde safara mumen ko fati e gartugol ko fayo jafoɗon ko fate banggue wonande duppugol oɗon gorkajo taw kadi ko maɓe mbi ko debati gorkati on noon caggal nde duppa procureur yamirino losko yango yo waɗe hen nayo keeɓino nanguede ko wona ɗum ko noon oɗo saha ko nanga ko kala yettima 13 nangaɗo ɓen 13 nangaɓe kala hen nayo ko ɓen noon joguino fandare bonde taw kadi hen ɗiɗo kañumen duppuno ko galle makko to ko toon janoyno gam yidde bonnude galle o 11 ɓen dasno ɓandu makko mbaɗi hen pétrole duppi ɗuma codɗo pétrole o andama dasɗo ɓandu o andama duppuɓe nonne kadi gandama duppoynoɓe galle makko to ɓen kala pawama jungo koɓe 13 neɗɗo kono hande loskoji ene jokke oɗon sifa kolda préfet haaɗi nden haɗande noon ko hanki wo sifinde hen sifande kala kene wiye kanko an wadde e nder kolda ɗum noon ko ɓornade wutte cewgu walla mbarodi ladde aɗa hoorema ka mbarodi a ridde sukaɓe annanga yimɓe ɓene ndewmane konga baggi ɓene poɓɓa mo nanguɗon foof ko ma yoɓa o holliti ngol kadgol fuɗɗoto ko novembre 6 nduɗo henna lewru ndu gonɗen gam haɓade ko fati banggue ɓen ɓittinoɓe yimɓe yaaɓe golle ne garta ɓittinde ɗumen e golleji mumen recensement de leydi ndi Sénégal woni ko wanno e 2023 winditade ɓesguji leydi ndi kala ɓesguji leydi Sénégal hande kala jarata koye 18 million pawɗo 32.4 e 50 fittandu woni ko fini e nder leydi ndi Sénégal woni hande ko windita e nder leydi ndi kala wi Aboubacry Siddiqa bey gardiɗo oɗon fannu kono kadi ko ɓuuri hen hawnade
ko rewɓe kewno hedde yeeso e ngolɗo bindol kono ngol lawola ko worɓe keedi yeeso kala temderde limɗa ko worɓe goni 50 piccal jeegoma so tawi noon koto banggue rewɓe ko 49 piccal 4 heewani wadde kono kadi population ko ɓuuri hen hewde e population sénégal 95 e kala temedere ko sukaɓe hakkude jaarowo e duuɓi 15 ha fayenma duuɓi 70 wala fayenma duuɓi 15 duuɓi 19 ha fayenma duuɓi 40 wonande jeunesse sénégal ko jeunesse pamɗuɗo duuɓi no feewi taw kadi ko suka ɓuuri hewde mawɓe sabu mawɓe wona hewɓe no feewi sen giwi to leydi sénégal calminen musidɗo men amadou sambalo to madina gounas jeen ha toon to lobbudo Ziguinchor taw yen toon musidɗo men amadou ishaga keɓe ɗo wowno lumbade kala kikiɗe sawtowol mum duten duwaw ha hande faade dendagal bandiraɓe duutaɓe kala saaha ene kollita tinano ko toon jeeyeten ha to Gambi taw yen toon musidɗo men koddanene Abouba gonɗo e kisal mum mbayɗo nande sawtowol moɗoma Gambi hanki suudu ñawore townu ndu ñaawi militaire taw kadi ko ɓen tumanoɓe e yinnoɓe derguidde laamu Adama Barrow wonno ko 21 lewru décembre 2022 on noon biteɗo Sana Fadra ko on woni ñawaɗo hanki duuɓi 12 e kaso ko jeetato wonno heddiɓe dañi ɗaccitede civil e police e koninkoɓe ɓe mbiya ngala hen kono oɗon koninke ñawama duuɓi 12 e kaso woni ko lelotto sen giwi to leydi Gambi paɗena ko to leydi Mauritanie taw yen toon musidɗo men Alhassane Oumar Mbocca hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Cheikh Al Qazwani jaɓanino jayndeli 5 ko fate banggue yewtere taw jayndeli ɗi kala ko jayndeli bindola kono kadi ko jayndeli privé namde e jaabowoji gurdam dawrugol leydi Mauritanie ma juut noon taw arantamin hen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbocca assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullahi Saar kabri men ɓuttengtuɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o njeslaare goo lewru taw ko novembre 2023 garteten koye gadduɗo ko leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani caggal kay nde o jaɓani ɓen jaariyankoɓe hono joyo huccidde makko e namdama ɗo wonɗe namde ammo jaabo ko hen tigui kono garta ten wonno ko ñalawma amde 3 lewru yorkoma 2023 taw noon ko ɗen jayinirɗe sara hono média sara woni agence presse indépendante woni al akhbar wondude jayiɗe ɗiɗi taw ko ɗemngal français xëydem wonde hono rénovateur nden ɓe jettima toon tol galle lamorgo to sanga waktuji taw kadi ko joyoɓo ɓe mbawi kadi kono ƴettude taw kadi ko sécurité e toon ha wawi kono nannudeɓe toon e salle mawɗo no fewi kono taw ko deuxiéme on étage e toon to galle lamorgo to e wonde noon taw ɓe tawi toon ene waɗa toon fodde kadi kono siège uji kono 5 woni joɗɗode 5 yante taw kadi ko joɗɗode makko ne kanko kadi ko leydi kono Mauritanie o wawi kadi kono tardu seeɗa caggal ɗum o yafni ɓen jeydiyankoɓe caggal kadi nde tarde kono seeɗa ene tawno wonde nde ko jaɓaniɓe ko wona kadi hunde kono forçore koye e nder kadi welade makko kanko gadduɗo leydi ndi o wawi kadi kono wiide wonde ɗin taw kadi ko ɓen jeydiyankoɓe guila e ɗemɗe français hani e ɗemɗe taw kadi ko arabere e mbawi kadi taw kadi ko arde e kuccidde makko wawde namdademo kono kuccam ono leydi kono Mauritanie hani e gueɗe ɗen taw kadi ko hono guuraɗe no fewi ɓe gadori noon ko toɓɓere ko fatte kono ko wolde wonde toon to Gaza mbi wonde ɗeɗo jonte foof wayno marche uji ene mbaɗa ɗo e nder leydi kono Mauritanie he lamorgo mum Nouakchott wonde ɗin diñoji e ɗen toɓe kuccitayi e ɓen taw ko joɗiniɓe ɗo taw ko leyɗele kono occidentaux ji ɗo e nder lamorgo ngo hani e wiide wonde kadi ɓe beelaka kay ko leydi ndi watte ko toon o wi noon kanko kadi ko leydi kono Mauritanie woni kanko dey o wi wonde ene wayno kamɓe kam yiyande mabɓe nde hani e derde mabɓe nde ko wotere tan e kala noɓe no mbirno guila adana ko noon tan e ndeɗo hono yewtere o wawi noon wiide wonde hono Mauritanie naɓe kay taw kadi position mumen kadi
kadi ene laabti no feewi ha ni dendal ngal kono gila e ardiɓe ha ni e dendagal taw kadi ko ɓisgu leydi kono Mauritanie jaggani kay ko jungo ko leydi kono Palestine wawde kay wiide wonde ko ɓiɓɓe yummiraɓe mabɓe kadi ko watte toon ko wona hunde kono jaadi no fewi ha ni e toon to capital mabɓe luttoon ala Quds ko watte toon ko ala tan ko jaadi hen ɗum noon aɓe gonani kay leydi ndi ha ni kadi ko watte toon e gueɗe kaptolide ha ni e jeune site hono batte toon o ɗum ɗo foof ala kadi ko yeeso windande kala ala kumpaɗo ɗum ko hunde nde ɓe diwti ɗum gila adal Mauritanie noon o wi wonde ene daari hen darde mum mantinde ha huccidde e ɓen taw ko des diplomate en e wiide kay yooɓe dartinna ɗo wono guerre ko ɓuuri yawde e yaccade ha guura wawa kadi kono natde annede toon gila ko fate e cafrodde ha wawa kadi ko natde toon to leydi ndi o haali toɓe mabɓe hono ɗiɗi ɓere ko fati noon e borjeedi taw kadi kono ga bonnude taw kadi ko kalis walla ni hono jawdi Mauritanie woni la lutte contre la corruption o wi noon oɗo hono plan taw kadi ko local kanko kadi hono leydi ndi o wi kay ɗon kay ko darde mabɓe kay ene mantini hen no fewi e wawde kay darade darde kadi kono mantinde ha wawa kadi riwtude kadi oɗo kadi ko wiyete kono borjeedi taw kadi kono kalis ɗum wi gouvernement e leydi kono Mauritanie ene kadi riwri e kadi en jogui hono pellital e kala ko bonnata ɗum o wi noon wonde kay so tawi wonde ɓe daranoki ɗum wonde kay gueɗe ɗe mbawata kadi arde ha ɗo haaddo kadi ha ko wiye inspection taw ko général ko ha wawa kadi ittude e wona e yiitude e wona e ɓen borñunoɓe hono kalis ha kadi darde mum mantina ɗon kuurde compte wawa addude e waɗa gollal mum mantina ngal kanko kadi ko leydi ndi o wawi noon hono riwtude e wona gueɗe kewɗe ha ni ko hullete ko haalete ko e gueɗe ɗen wiyede kay wonde kay ɗo hono ɓe rewnaka wona e ɓen wona lawol wi ala kay ɗum ɗo kay ko institution ko kadi en jogui kan darde mum mantinde e kadi e fandare mum kay yidde kay haɓade borjeede hono kalis ɗo e nder leydi hono Mauritanie hani e bollugol taw kadi ko jawdi leydi hono Mauritanie ndi ɗum waɗi ɗum kadi inspection hono général hono wawi kadi yiitude fodde milliard uji hono jeenayyi e kalis kono ɓoyɗo e ɓen yimɓe mbawi nawe toon to justice hani mbawi ni kadi hono nawe toon to dumbirɗe to ɗum ɗo foof ko darde mumen hono mantinde e salade kay kalis o yo borjine o wi ko gonga noon e won kadi wona gueɗe kadi mbawi kadi kono yamirede yo mbaɗe taw kadi wona campagne uji ene mbaɗe ala wona kadi ko yimɓe ene bayyine ala ko yo rewne kono lawol kala kadi bonnuɗo kadi taw waɗa wawa kadi kono rewnede kono o lawol o wawi kadi kono wiide wadde e wona gueɗe kadi ko ɓuuri yawde kadi e yaccade e ɓen taw kadi ko laaɓi guila toppiriɓe ɗum administration woni judiciaire et technique o foof kala ko ene waɗe hen yo laaɓtu gueɗe ɗe ndewne kono lawol te wawa kadi addanedemo taw ko rapport final o ɗum noon taw kadi fof koye laaɓi kono dewɗe lawol no fewi o wawi ko hen ko fate kadi couche vulnérable kono ɓen ɓe joguita ɓe ngala kadi ɓe doole mumen pamɗi no fewi kanko kadi kono leydi ndi o wawi woni pellital ƴettama ken o wawi ɗum noon guila o ari e jappere nde fodde lebbi kono jeeɗiɗi ɗo dañi hen ɗe hawre konora hono ñaw mbiyeɗen ko hono corona ari yanti hen kadi guerre hakkude leydi hono Russie e leydi Ukraine kadi ari ɗum ɗo foof e o wi wonde kadi hono wawi konde dañi hen caɗele no fewi ma won hono ɓolum piccal jeenayyi e nder temedere e guila kay e mayirɗe hitande ujunaji ɗiɗi e nogas o wawi hono ɓeydude kadi e nder kadi mayirɗe ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi wawi wonde wadde ko tawɗo croissance o yeehi ha jeegom piccal nayyi e nder temedere wawi kadi e wadde kadi usude wona ɗen kadi taw ko ñamale taw kadi gonɗo caggal leydi ma wonɗo capanɗe jeeɗi e nder temedere ujunaji ɗiɗi e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ha capanɗe nayyi e tati e nder temedere e ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi o wi ɗum noon wawi kadi ɓen joom koppareji en wonɓe cikon caggal leydi anduɗoɓe ɗo ɗen ma won temedde joyyi taw ko milliard de dollars hakku ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi woni taw kadi ko goo piccal joyyi taw ko milliard kala dollar wonande ko hirande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi o wawi kadi wiide wonde gueɗe kewɗe mbawi hono waɗede hen ha ni taw ko crise aji économique ɗi ɓen kadi ɓe rofolɓe ɓe kadi wono mbawi kono ɓallete hen no fewi guila ujunaji ɗiɗi e nogas ha ujunaji nogas e tati e ɗin kadi dépense uji hono baraɗi ko fatti e ɓen yeehi ha temedde jeegom e nogas e tati taw ko milliard kalis taw kadi ko ɓoyɗo o e kadi e gueɗe ɗen kadi wonɗin taw kadi ko masse salarial o ɓen kadi taw kadi ko
liggotoɓe e nder leydi ndi taw ko fonctionnaire en yeehi ha temedere e capanɗe joyi e jeegom taw ko milliard koɓe joɓeɗo dollar taw ko MRO hani hirande ujunaji ɗe sappo e jeenayyi ujunaji ɗiɗi temedde capannayyi ɗiɗi taw ko milliard taw ko MRO ujunaji ɗe nogas hirande ujunaji ɗe nogas tati o wi noon won ɗin kadi wonɗene gueɗe kanko kadi ko leydi ndi o wawi kadi kono siftinde wonde kadi taw kadi ko intérêt e won ɗiɗon kadi e ɓen kadi ɓe rofolɓe ɓe e kadi ɓe ngala hay daraɓe mbawi kono wallede fodde kadi goo piccal joyi taw ko million taw ko ɓen jibinante ko leydi ndi mbawi kono wadde dañde taw ko programme mbiyete ta'ajour walloɓe ɓe ene mbawi kadi mbaɗanama kadi transfert uji mbiyeɗe noon cash hani e guila e ñamele mumen ha assurance maladie en ɓe foof mbawi kono wallede e ɗen gueɗe o wawi kadi kuccite hen wiide kadi hono oɗo bilan kanko dey ko moƴƴo no fewi hayso tawi ni wonɗo haali o wiyata kanko kam ko oɗo bilan ko moƴƴo ɓe mbawi wadde hen wonɗe gueɗe kewɗe no fewi gam kay yaltinde Mauritanie e oɗo kono o fattara ɗum noon ko wawde wiide kay waɗama hen ko ɓuuri hewde hen ha garɗina kadi liggueyaji ono ɗi o haali hen affaire kono laabi o wi noon won ɗin laabi walla ɗin mahanteruji o haali hen kadi ko ɓuuri hen hewde eko mate ɗi projet ji kadi gonɗe e wade hono mayri kanko kadi ko leydi o wi kadi omo qirri won caɗele gonɗe hen no fewi kono noon ene wayno kadi wonko kadi ko fuɗɗi kadi on wawde kadi yaade hen no fewi o wi noon wami jogui hono pellital gouvernement mo leydi hono Mauritanie wiide ɗiɗo société ji kay yo ndew lawol ndewa kadi ɗofto jamiroje e baɗaɗe foof ha mbawa kadi ko yuɓɓinde ɗum e gasa e nde foti kono gasde o wawi kadi hono wiide kadi o yamiri kadi on taw kadi ko portefeuille o e ɗin kadi taw kadi projet ji hono mawɗi ɗi nde mbawata ko yuɓɓinede no fewi kanko noon o wawi kadi wiide kadi amo welti kadi e ɗin kadi joɓen wadde dole mum e himmumen gam kay ɗiɗo projet ha mbawa kadi kono yarude no yesso no fewi guila e laabi ɗi noon e oɗo taw kadi ko waktu o wi wona hen kadi ko ɓuuri hewde hen fuɗɗima kadi woni koye e gasde kadi wonko waɗa hen no fewi o haali hen o siftini mahagol joɗɗorde taw kadi jakkal gendi o wi kadi waɗama o haali hen conseil constitutionnel waɗama o haali hen kadi dow complexe hono taw ko ministériel o wi waɗama sappo e ɗiɗi kadi taw ko joɗɗorde ko fawde conseil municipal o wi waɗama kanko noon jaggoɗo leydi ndi o kanko gardiɗo ko leydi kono Mauritanie o wawi wiide kadi won ɗen gueɗe taw kadi ko fatti mahanteri taw kadi ko base e ɗiɗo secteur uji ko fatti e guila e jangde ha e cellal ha ɗin laaɓi mbawi kadi gouvernement o wawi kono wadde ɗum taw ko oɗo programme wawde kadi maade fodde ujunaji 3 e temedde jeegom taw ko classe hen ujunaji 2 e temedde 3 mbawi hono gasde ha laaɓi o wi ɗon wonde kadi won ɗino kadi école aji ko nande école nationale taw de l' administration hani du journalisme e wonde kadi e magistrature wonde kadi e nouveau complexe universitaire wawi kono mahede école aji kono supérieur du commerce e wonde institut supérieur numérique e l' école pour kadi formation professionnelle et technique e nder o ndiɗon mbaadi ko fati hono énergie pétrole et gaz o wi ɗum ɗo foof institut mum supérieur wawi kadi kono mahede fewnede ha feewa o wawi hen kadi wiide wonde wona gueɗe ko fate kadi équipement kadi école technique do kadi ko formation professionnelle ɗin batimaji foof kadi toon to riyade woni noktode banggue worgo wawi hono waɗede e fate kono cellal o wi kanko gaddi ko leydi ndi o wi ɓe mbawi wadde kadi taw kadi ɗin woni koye gasgol woni hôpital mo Sehil Baɓi kadi taw kadi ma won temedere e capanɗe joyyi taw ko leeso ene wawi wonde hen e wawi kadi hono waɗede kadi centre uji nogas kono mahama taw kadi ko e nder leydi ndi nogas e jeetati kadi taw kadi ko poste de santé wawi hono waɗede e nder leydi ndi e ɗin liggueyaji kadi puɗɗima kadi yarude kono yesso no fewi hani e gasde ɗum ko nande kadi hôpitaux ji hôpital mo Alek mo Ayoun wonde ko tigui e ɗum ɗo foof wawi hono waɗede won ɗin extension ngaji ko équipement taw ko centre hospitalier national hani e centre national taw ko spécialité kono médical wawi waɗede kanko kadi leydi ndi o wawi wadde kadi fodde kadi laabi pewnitama ma won temedde jeeɗi kilométre taw ko route ko yanti hen ma won ujunere e temedde nayyi e capanɗe joyyi taw ko kilométre woni kadi koye waɗede gam kadi garɗinde kadi kono laabi ɗi ɗin kadi foof kadi waɗama kadi o yanti hen hakkude pont batteɗo ɗon toon to Rosso hakkude leydi hono Mauritanie hono Sénégal
waɗama hen kadi oɗo pont kadi mbaɗe toon to hono taw kadi ko moɓe mbiyata won Carrefour mo Bamako woni ko hen ɗum ɗo foof ko gueɗe mantinde no feewi e kadi oɗo infrastructure ko waɗa ko wi ka hande de koye batte ɗin laaɓi wi kadi ma won kadi 150 projet e taw kadi ko baɗɗi fayida kadi taw jaaru mum ma won 5 milliards mo kalsi kono ɓeyɗo wawi kono waɗede ko noon joni ma won taraɓal mum e on liggaji mbawi kono gasoyra koye e mayirde lewru avril garowo o ɓe paali hen ko affaire hono sogo mandat makko ene wayno dey oɗo sogo mandat o namdama hen ko heddi ko lebbi tan seeɗa wawa kadi waɗede taw kadi ko élection présidentielle ene wayno dey o wi ɗon kanko Mouhamadou Wul Abdoul Aziz o wawno koye dawol mabɓe kono ɗiɗaɓal wonde kadi wadde sogo mandat ɗum noon e nder yewtere nde ɓe mbawi hono namdadema ɓe mbi won an kam a haalino e Figaro woni journal taw ko faysi a wino wonde kadi an hono waddema deuxiément mono mandat fawi koye ɓesgu leydi kono Mauritanie ewa joni noon kamɓe kadi ɓe gattema ko ngalɗo namdal hal ko mbiɗa hen o wi ngolɗo lawol de kanko de ala ko wi hen so wona kanko ɓuuri hen hewde kadi o fawi ɗum tan koye e ɓen taw kadi ko parti makko landa makko politique e kewal ngal laamu ngal ko hen o ɓuuri yoɓitade no fewi ɓuri noon ko oɗo saaha ɓuuri noon wonde kadi ko ɓuuri himmu ko liggey e kala ko hunde kadi so tawi ko yonti tan kadi ko ma haale e ko affaire hono namdal mo oɗo namdima hono Sara hono média ko fati noon e ɗum ɗon kadi e wonde kono conviction makko e kadi ko fati e ɗiɗo kadi ɗeɗo kono golle o wi kanko gardi ko leydi ndi o wi de ɓuuri wondemo kankode ko kadi ko e oɗo candidature ko wawde kadi ko rendinde kadi doole ɗe hani e wawde kadi hutorade ko fatte hono démocratie e an kadi e fatude ko taw kadi ko e nunɗal ha ni e taw kadi ko rendo ha kadi e kadi ko yowiti e sécurité ha kadi ko fati e kuule kadi ko leydi ndi ɗum ɗo foof ko hunde nde ganduɗa ko hoorema ko fonde kadi ɗum nede taw kadi ko développement mo leydi Mauritanie ha leydi Mauritanie wawa kadi dañde kadi taw kadi ko deƴƴal e wona stable ko ɗum ɗo wonno dey e nder oɗo ko e discours makko mo waw wonno ɗo e yiyete hakkude makko e jaydiyankoɓe joyo ɓe leydi kono o Mauritanie ñande 3 lewru yokkoma ujunnaje ɗe nokkata toon sehili babi jaggal ho leydi Mauritanie ko yowiti e gaynaka e wondude e gouverneur nokku o ɓe tawtorama puɗɗogol taw kadi ko ñakkude taw kadi ko jawdi ndi gam wawde kay histude e ɗin rafiji Sar Abdoulaye Saar kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie ko ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi joguino ɗon ɗi e yañade noon e gardu yamirore gardu hono leydi ndi rokkude ɓen janiyankoɓe hono jeeyoɓe leydi hono Mauritanie gam kay ƴewde kay e wadde noon ko sin jolama mbiyen ɗum ko bilan makko kani e ɓen won ɗin fannuji ko ɗum joguiɗen ɗum noon wonno koye dande Alassane Oumar Mbodji goto commence ɗo gam weltare ɓiɓe fulɓe andu dinama weltare sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ene moƴƴi e kala saha yimɓeɓe ketto wonande laamuji ɗi ko gollata ko nde tawno ɓe gollanta ko ɓiɓɓe leydi ndi ganda ɗo ɓe nanni ngaaluji ɗi ganda kadi koɓe kaali nde tawno ko hen mbawata tugnade gam yidde ɓedde golle joomum e goɗɗum kono sa heɗotako jayndeli laamu ay taw koɓe gollata ala kala ko mbawɗa haalde mabɓe kala ko mbawɗa haalde e mabɓe ka peppidiɗo tawa anda ko yalti e mabɓe sarɗiyanke Biram Da Abeydi waɗi haalande mum hakkude makko e avocat ji darniɓe fodde haqqe innamade ɓe Amérique naɓe holliti e nder leydi Mauritanie fodde ɓalejo ala hay seeɗa kala kay ɓalejo toɗɗaɗo e poste koko deƴƴi tan saabu so haali jogol ko istede poste mum deƴƴini ɗum tan ko anje wasde poste mum kono kama deƴƴuɗo e kalɗo foof haqqe ɓalejo ala e nder gendi leydi Mauritanie sen giwi to leydi Mauritanie Alhassane Oumar Mbodji paɗen koto leydi Mali koninkoɓe jaam ɓe laafaji mbulaji hanki taggi bagasuji men ha laaɓi 31 octobre giwi to base mumen taweteɗe to Kidal taw kadi armée leydi Mali suwa taw heɓidade ni ƴettude position mo ganduɗa ne walla ɗum nden kay kisala ɗum jeeyi sababu noon armée leydi Mali tuumi wonande ɓen koninkoɓe jaam ɓe jiiɗa jaam arta e nder leydi ndi ɗon ɗo rebel mo Touareg
holliti oɗo saha on de kan mo kiidala woni koye jimandi muɗɗuma nden ka gawo leera ñono holliti armée leydi Mali ɓe jaltini dingiral wolde kene tolno capanɗe nayo ɓeɓe mbiyata terrorisme en taw ko joguitiɓe armée ji ɗum ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru octobre mayduɗo hen hankindu ɗiɗo activiste en taw kadi ko nangganoɓe ndumba ken wona joni lebbi seeɗa ɗaccitama taw kadi ɗaccitgol ngol koye dow sardi ko wayno Abdoul Niang taw kadi ganduɗa ko activiste taw kadi ko kewɗo haalde réseaux sociaux no feewi ɗum ko caggal nde waɗi windande ñingde no feewi wonande safara gendi leydi ndi wonande safara gendi leydi Mali salon international mo windere ko fate banggue artisanat gueɗe gendi ko wayno gueɗe pine leydi ndi ngol lawol noon wattata lawol nayɓiwol édition yuɓɓinte ko nogas e tati nduɗo hen lewru ha fenma tati lewru décembre kene wona 16 ujunere ma bismi hen taw ko neɗɗo wi jagorɗo artisanat woni ñeñal kame pinal gendi leydi ndi kanko on monsieur Guindo o holliti wonande budget mabɓe ko 3 millions kono kadi maɓe juɓɓin ɗum ha ɓuura yadude e jamanu semgiwi to leydi Mali paɗen koto leydi Guinée Conakry oɗo saaha gouvernement mo leydi Guinée ne heeɓo artirde kene tolno e ujunere migrant taw ko juukiɓe toon to Niger e nder ceene Niger hewɓe hen ko ñawɓe cellani ko riwaɓe toon to Algérie guil nden noon cetal OIM ene wullito wonande oɗo saaha laamu leydi Guinée e kala saaha aɓe gullito ɗo saaha noon laamu leydi Guinée ƴetti hen pellital caggal kayde artirno yonɓe no feewi kono ɓoyata laaɗa ndi o gadi ka ma juro toon to Bowal laaɗi diwoje ngala Cheikh Ahmed Touré walla Ahmed Cheikh Touré ɗum noon oɗo saaha kene wona ujunere e temedde ɗiɗo juukiɗo tawiteɗo toon to Niger taw koye ballodiral OIM to leydi Nigéria ko jangu musgu waɗi to wuuro wiyetego Kayaya ne tawi nder état mo yubbe kene wona 17 neɗɗo fittanum heddima hen taw waɗi nguɗon jangu ko joguitiɓe armée ji nottotoɓe catal iswaba woni wallidiɓe l'organisation état islamique tawiteɓe e nder leydi Nigéria to Burkina Faso ko ene tolno e capanɗe nayo terroriste ɗum woni ko yaltina dingiral wolde ɗum noon waɗi ko hecci hanki o ñande talata nde to keerol hakkude leydi Burkina Faso kame leydi Mali to nokku biyeteɗo Nassoubou holliti ɗum ko armée leydi Burkina Faso ɓe loydi e rewidade renseignement ji majji haɓe gandi kay ɗon ɓe goni e basuji men e pewja ko wayno jangu ko ɗon ɓe liiƴe mabɓe taw koto banggue laanadi waw dow ɓe bombiɓe hay goto hen fiɗɗani noffuru to leydi Côte d'Ivoire haɓade accident ji e nder leydi ndi jeeyi sababu noon jagorɗo ko fate banggue nden kay kisal ya ngara tetti kene fotto wonde 87 permis taw kadi ko ɓen dognoɓe autoji ɓe ganduɗa waɗɓe hen gueɗe cofɗe ɗe pewani kene won 8 dossier woni ko yurnitede ɓe noon ɓe permis men tetta jowama won hen ko lebbi tati woni hen ko duuɓi sappo dongnata oto so joomimi oto ko kaso woni janje muɗum to leydi Cameroun Paul Biya horejo leydi ndi darni catal kesal pul ngal catal noon ɓattodirta koye jagorɗo finance gendi leydi ndi gam haɓade financement ji giwoje pelle goɗɗe gonɗe caggal leydi Cameroun taw kadi en kalisaji payi koye nder leydi ndi taw andaka holto fayi wallidde seɓɓitiɓe walla ko wallidde bonande yurnitade gueɗe ndewani lawol ha e nder leydi ndi kala ha eko fati e mbuñari kala Tanzanie horejo leydi allemande ñaguima yafuya no feewi gouvernement mo Tanzanie kami ɓesgu leydi Tanzania kala ɗum noon o holliti ko guilay wawnere koloña wonande wargoji bonɗiɗi Allemagne wanno e ɓesguji Tanzanie naɓe ɓe ñaguima hen yafuya mawɗo no feewi to leydi Gabon laamu leydi Gabon namdima leydi France ɗum ko masque sacré masque uji taw ko sacré taw kadi jeeyi ɗum ko leñol iwgol e fan ɓen jeeyi on masque mo ganduɗa nawanoɗo leydi France gila taw kadi ko jeeyaɗo to leydi France kene wona 4 millions ko preji euro ɓe kolliti oɗo saaha ɓe porti plainte laamu leydi ndi to tribunal udditi ɗereji mum talata hanki o to Gabo wileɓe
taw ko wileɓe taweteɓe nder leydi ndi iwɓe toon to Benin ha to Congo Brazzaville Kinshasa kame Togo kala dokkama dele lebbi 6 nde reltata leydi ndi taw ko ɓeena waɗoɓe dillere e kala saaha wiyetede mukkukoye taw kadi nden dillere ɓe kolliti ɓen dufata ko ƴiƴam taw kadi ko ƴiƴam yimɓe ɗum noon ɓen hufɓe traditionnellement leydi ndi ɓe mbiyata traditionnaliste en taw kadi ko tambiɓe tradipraticien leydi ndi mbati baccudi mena ɓe gullitima laamu heeso ngu ɓeɗo hen de gona moƴƴuɓe leydi ndi aɓen ɗo henna guila e guila ɓeɗo henna wiileɓe yo jaltin leydi ndi ko ɓuuri yawde ɗo e lebbi 6 woni koɓe dokka ndeɓe jaltata toon paaɗena koto jolam jaberi Hamas holliti ɓoyata ma accita otage uji jonɗi taw kadi ko ɓen otage uji ɓe gona Israël en taw ko jeeyaɓe leyɗele goɗɗe ko wona ɗum ko noon lawol ɓennirgol ngol Rafa taw kadi ko hakkude Gaza kame Égypte udditi demude mum 950 koɗo jukinoɓe to Gaza mbawi taccude subaka hande o kene wona yimɓe yonɓe taw koye gañiɓe piyande baɗɗe toon taw ko Palestine naɓe kañumene naati leydi Égypte beele mbawa hebde safara a mummena armée Israël ene tawe e nder Gaza oɗo saaha woni koye pellodiral to banggue sarde combat je kala saaha ene lotta bomboje mumen gulɗe jaw ɗon ɗo hoorejo jagaɗo gendi leydi Israël holliti wonande dartingol jeygue ala kono kadi ɓe mbasi 11 koninke e nder ndeɗo hen fiyande wulde jaw ɗum ko caggal nde darti sagataɓe ɓe Hamas o holliti aɓe jogui hen goƴa sunare kono noon maɓe dañi hen polgu manggu no fewi wi noon kanko hoorejo jagaɗo mo leydi Israël Hamas holliti e nder fiyande waɗande to Jabaliya kene foto wonde otage uji jeeɗiɗo mbasi hen pittal men hen tato gona Israël naɓe ko hoɓɓe ɗum ko caggal fiyande bonde wonde toon ha ganduɗa kene wona 50 fittandu heddi hen taw ko missile bonɗo wonande Israël mo fukki toon to Jabaliya ene tawe e Gaza e hoore muɗum jagorɗo mo leydi France affaire étrangère o holliti sukaɓe ɗiɗo France naɓe mbarama toon to Gaza taw kadi koye bomboje leydi Israël keddoɗen ha joni koye oɗon fannu Yemen rebel mo ursi holliti ɗon ɗo duumi guerre Israël faade Gaza kañumenne kala saha to maayo woɗe to ma tolnir kañumenne drone kame rakketaji mumen faade to Israël ɗum kadi kala saha sirene mo Israël wonata koye wudde hewɓe hen lelo e leydi tukko beele ɗum wasa yande mabɓe ha tenti noon subaka hande o keddoɗen koye ɗin fannuji won fuɗɗiɓe taƴade Israël ngal ɗo hen baɗal cofgal ngal ɓe gone wadde toon to Hamas Fatah Palestine Bolivie nodditi ambassadeur mum kono ne kadi Colombie siifi nodditi ambassadeur mum yiɗa yiide ɗiɗo hen pittali ɗe Israël warata e kala ñalawma galle danejo mo États-Unis de Amérique Joe Biden taw rewi ɗum ko joguiɗo konngol galle o holliti hanki 31 lewru octobre e nder nduɗo hen lewru novembre darindu hande ɗo ma o yindir e hoorejo leydi Chine Xi Jinping kadi maɓe jewtitto ɓe jaaƴi no fewi ɗum noon jogori wadde koye sommet juɓɓinteɗe nduɗo hen lewru toon to Francisco Inde woni toon ko buyak mawɗo no fewi ha ganduɗa cottal OMS ɓe kolliti so tawi kay hewɓe dartinani otoji mumen so ɓooyi yimɓe kala ma natto yiide caggal kay wayte kono pundini mo jiiɗa kala koko irde haysene yaaha ko ma ɗeɓa niwnade musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandena kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah a hiranena